MDC kamakurat konstituensi ubak karna sosyang henni kasngi ulayo banpli ya umodor jong usngap sings im ubedai usim kahima maharam. Yau ni umodor jong usngap sings im latai bat penlut pensep dak alumni association langba kajingelam ubak karna sosyang. Kumsi benda pensa ya kanam jong uni usim bakrau kahima maharam ubala yale thma persya ya kisipai pareng hakispa snem bamanshwa. Stasiun jung snap kalian jungan sekolah kemau ban untuk mentagasi kalian jupi ki students inoikai tadi ki kepala ni bono bahwa oleh guru yang berikrar telah sedang mengadu taksi pak aku dulu por besu day menolak guru nak ba ngadu sentiu lah ni pada ngadu kadang guru ngadu taksi lalong official pandai yakta resmi. Kat nyo po kat pra pra. The Densim of Mahram and renowned freedom fighter against the British regime, constructed by Alumni Association of College, inaugurated on the 8th September 2022 by Sri Karna Sosyang MDC President Alumni Principal. Untuk saya Lord Joganika College. Nasuka man pun mau habang ibu niu stasiun ya piki kon kihak kibarat jong kanika college but yang ilang baro baka jingdon jong ni usap sim hangni kadur ka dawmaw kamlong isu uni umla suban kran uni umla suban le na kabata jong ngi kari baga jajbag hanrik kalong tang kadur kadar ban penkenmau ya ka jing itu jong niu rikrau usim jong kahima maharam ubakwa ba kajat beri bujuni kandon ka jaka kaputa jungi kadi pandon bagi bat uni ulai le ya kinungsun ki bakwa banwan kulunno kwa ban long try no ya kani ka jaka kandau siap bujuni kebang uni usim unlong uta udurmot bat patkan mau ya piyanga bangi di bandon katak bensin ban yala kajong ngajat bener yala kajong kahima yala kajong kajaka keputa baru ni ulai le nak kabenta jongi ukran yale nak kabenta yala dia ngiken mau ban bu yung ni mosasyu kolong ban penken mau ini kadonot kemensen kejongi kade ban raham habang ipet yung ni ba kandon kata kajing penperkat ini wani katakan determination berong bang ide banyada yang akan coba jadi betul ide banyada ya akan kena bersiap kau kikun semua kihap kibaret jangan dikatakan tanya tote bah baki iki kilas dang berwan hak ni kari ke juni kabak nyui kawai ke an hadin kawai ke an kabak sesdang ban penlit no ya kini kejat keri ke juni ya kejimang try ya hendak bersiap uli umot udah berpertemau yang abadi pi banginong kita kibakhan banyalek persa kita kibor kemanuan kini dah ya hendak bersiap bujuni ya kali ya kejat beri bujuni ni perkenal pi jonga kumu presiden jonga alumni ngasuh kemen sisa ban don haknika program kelungkot kebang yo ban sa plino yung mod sa kanmao jongka college bat jongka jaturi boro kawai bat kawai kabata karam kaba nakalian jong ka college kalala ban pendap bat kajingya dong tilang kajungi ka alumni hot i sa kentiu yung bagay ka initiative lamika jinglo senyang jong MDC kamdai kata nilai keren haka governing body nilai keren tu haka alumni
komiti ke jungi kabang ila long hakidiki benai bat mansam snamru bat ngila yasu kia sisa na kabanta ke jingdon kam jongani ke college ke jungi namar sibon ki ba nakalian jong ka sarkar kanak tim kabawan hangni ka don sebut ban ujol ane ban komplain ba kijing duna jong ka college kini di sibenta kiba nakalian jong ka college ka don ha kijing syak ujol ki bubun ki beta nakalian ke jungi ngile pakat kai kalanti hot kum UMDC bolong ru uban pait lam ya kadi kadong than ki badon kendet kun sa ki scheme apo ka district council malapan sengaw iki banong ba ka komiti ini pasang ban ai do da scheme MDC na ko benta tadi karam kumalong ba mukun ki bene bade kaniru ka yo ni umot bat kini kijisna kat ke jinglut kat ke jingdon kam ngin persang ban no senyang lembaga MDC scheme kani kamdei naka jingkwa jingle jong amalwe kadai da jingya menjurang jong ka komiti jong ka alumni association kamingidon apo jong kani college ni sutu ba ka jingdon jong kani ka alumni kan long sibenta baniarap ban yakit lam bani turong lam jingdon kam jong kani ka college la kalong hai betal ni bor barit ru kadai kamram gojungi bat nakalian gojungi ka komiti nilai perkat mengide benle kat mengidon kilat hoi nakalian jongki member ki alumnus barak hoi kibadon kidon nak jong bentar beno senyang niladon kecingnya perkat ba kidon sibun ki bentar nak bentar kan ke college ke ba kidon ki kena juni kibam kotbor na bentar ban siu ya kafis kiba long palak kata ke jingduk ke jegerduk ke juki kaba ngi ya perkhadru la se sibet min song komite college ka jungi la seng usnam khat kanai spa proposan aga khatwe taring jong april balajar kerteng ya ka college ha uni usnap sings em ubalong usem ubakra wen ki doyala khma persa yang ki sipai pareng hak tiki spa snam ka college kamar kata ban pensak nam uni urif krau jong ka hima ka jungi la ai kerteng ya ka college haga kerteng jong snap sings em memorial nadu basdang hendrai hadin hausnam khat knai spa knai pusau haga sautorik jong banai me ka kobeling bodi kala perkhat baga kerteng snap sings em memorial college kala jrong palan la penlingkot no ya ka kerteng jong ka sa usngap em college kata ka kerteng ka bangidon hadu mata kajing mut jong ka ban ai kerteng snaps im college kalong ban kan mau ya ka contribution jong uni us em ubakrau hapo jong ka hima mahram ka sarkar kala nyokor ya ka contribution in us em haka bakal lai potrik jong brain mombar man la usnam layo ban rakhe ya ka sngi jong snaps em ngintip kade ka sngi khan ka sngiap tende la shim bakawe ka sngi ka hisnam de ban kan mau ya u kum uru krau kumbale lam ya kiwai kiri krau kum ukiro sing upatakan soma ban ukian manba kata kolong gaji eksa jungi ka management nila persangru ban tho ya ka sti ka jungi ka sarkar sa deputy commissioner nang tabde sa ka arts and culture nila airu ya ka kopi sa ko CM juga district council ban ya thu ya ka history jong nu snaps im dak balapan scam ya ka dak kot ka balatho ni madam Bimarweng vice principal jungi dak bangi kmelenti bayo nu im bakrau jungi on penhap lang hakat huk jong ki im ki bakrau ki nongele persa ki bakrau ya ki sipai paran hakit ki spasnam kata kali ka jingkwa ka jungi bangi skokman se ngilaban ong bagani ka sngi kanong kawen ki sngi ban persa jing kenmau bangi yo e kani kalat ban play yo nu mod snaps im tinganget ba ka alumni ka lale ka badai bat ni skokman na kamta kani kam bat sakuwe pade hagani ka sngi ngiyo ru ya ka ban play ya kani ka ram kabalasna kerpang na kabanta ki khna ki badon ka jing deko hakat khotmat ka jungki ni khot ya ka karam for student with disabilities lane different able ya kani karam na ka jingtip ka jungki ki student ba ki staff ba jungi langbaro kani kapor
jing tip ka jong pi ki student ba ki staff ba jong ilang baro kani kapor ya kani karam layo ban contribute na kaliang jong MDC jongi iba karnes so syang ubalong presiden jong alumni haga jong kapor kani kajing penio ka jong iya kani ka scheme kadai hadin bana kaliang jongi ka college ni jupan sngau haka management haka por bangilong ka kobening budi bangidon kam ya kani karam na kini kena kibadon jing duna ka khotmat ka jungki namar kalong ka wen ki kriteria kabadon ha kanak kaba session tangka tu beris ni ngin sayo ya kawan pediang ya kanak tim man biset ini haka second cycle ka jungki kaban salong haka ni ka arpo berapo tarik jung nu September tiga jik penyo jong MDC lalu presiden ka alumni ka jungi ya kani karam lengba ka scheme ka jungi na po district council kabalong sawlak ka kan long kawai na kajing penbiang ka jungi ka college yang kita ka kriteria jong kanak kabakadai ka suggestion kabakanak pihak tim mensua kal aini tigani ka achievement ka jungi banganget balimba ka ka construction ka bangiyo limba ka scheme kan art shushu ini banginyo sibon ka points hak bedai ka jipen kra jungi kanak tim bangim don ka ka jing artaten ban ong bakum ka college ngin sayo let's say ka result ka babha hakini kanak tim keban salom shan hakini kita yau ke banwan kandi ka penpawi ka jing iet ka jong kini ki alumni limba jong MDC bolong presiden jong alumni association bat kum juru ka je trelang jong paro ki khot jong alumni ki khot jong ki mi pa ringkat lem bat ki students bat ki stakeholders baro ki bran po jong college te na ko benta